13 bab. Yoshua yaşınıp, qerib qalğan idi. Pərverdigar onunğa mundaq dedi. Sen yaşınıp, qerib qaldın. Sen texi boşunduruşqı tegişlik yana köp ziminla ba. Sizlərinin boşunduruşunlağa tegişlik boğan ziminla yana ba. Yani Filistiyaliklərinin zemini ve Gişurlarının barlıq zeminindir. Bu zeminla Mısır'ın şərqidəki Şixor dəryasından tatıb, şimaldaki Ekron şəhərinin çegrasıqıca sozuludu. Bu zeminla Kananlarının zemini deb qarıldı. Bunun içinde Gaza, Aşdod, Aşkelon, Gat ve Akron qatarlıq şəhərlərə Filistiyalik 5 hükümdar hükümrallık kılıdı. Yana Janubdaki Avim halkının zemini mu şunun içinde. Sizler Kenanlarının şimaldaki pütkül zeminini şundakla, Sidonluqlar təvəlikidiki miaradın tartıp, Amurlar zeminiği çegradaş, Afek şəhərigiçi boğan zeminlarını mu ilgilişinla kerek. Yana Gibal halkının zeminini, Harmon tağlarının etkigi caylaşkan Baalgat şəhəridən tatıp, Libo Hamad şəhərigiçi boğan Livan tağlarının şərqidiki zeminlarını ve yana Livan tağlarından Musrifot mayımgıçı boğan zeminini, yani Sidonluqlarının pütkül zeminlerini ilgilişinla kerek. Men bu zeminlardaki xalqlarni İsrail xalqının köz aldıda qoğlap çıqırman. Sen faqat mening buyruqim bo'yicha bu zeminlarni İsrail xalqının igdorchilik qilishiga taqsim qilib bergin. Yani sen bu zeminlarni 9 İsrail qabilasi bilan Manasa qabilasining g'arbiy yerimiga taqsim qilib bergin. Pərverdigarının xismətkarı Musa peyğəmbər Yordan dəryasının şərqi qırğıdaki zeminlarını allaqaçan Manassa qabiləsinin şərqi yerimiga və Ruben, Gad qabillərinin igdarçılıq qilishig'a taqsim qilib bergan idi. Ularning zemini Arnon jilg'isining Aroyer shahridan boshlanib, bu jilg'ining o'tirsidagi shaharni o'z ichiga olgan holda Mediba şəhəri orunlaşqan bütün igizlikdən halqıb, Gibon şəhərigiçə sosulğan. Bu zeminlar yana ən şərqdəki Amorlarının çegrasıga tutaşqan olub, Sixon patşalıqının barlıq şəhərləri, Amorlar patşahı hökümranlıq qılğan Xəşbon şəhərlərini öz içigə alğan. O yana Gilad, Gişur və Maakalıqlarının zeminlərini, Harmon teği, şundaqla Başanның salqaq şəhərigiçə boğan pütkül zeminlarını öz içigə alıdı. Yani Başan zeminidiki Aştarot və Ədrəyi şəhərdə hökümranlıq qılğan Ok patşahının barlıq zeminini öz içigə alıdı. Padişah Ok, Rafahlarının ən axırqı əvladı idi. Musa peyğəmbər ularını məğlub qılıb, bu zeminlardan qoğlap çıqağan idi. Amma İsrail xalqı Gişur və Maaka xalqını bu zemindən qoğlamadı. Şuna ular hazırgıça İsrail xalqı arasında davamlıq yaşab kəməkdə. Musa peyğəmbər Pərverdigarının degini boyunca faqat Lavi qabiləsigə heç qandaq zemin təqsim qılmadı. Çünkü Pərverdigarğa, yani İsrail xalqı itiqad qilib kelgan Xudoga qılınğan qurbanlıqlar ularning zemini o'rnida taqsim qilingan nesibisi idi. Musa peyğəmbər Ruben qabilasiga ularning jamiyati bo'yicha zemin taqsim qilib bergan. Ularning zemini Arnor jilg'isining chetidagi Aroyer shahridan boshlanib, bu jilg'inin o'tirsidagi shaharni o'z ichiga olgan holda Mediba shahri o'rnashgan bütün igizlikka
so'zilgan. U yana Hashbon shahri va shu egizlikdagi barliq shaharlarni, ya'ni Dibon, Bamot Baal, Beyt Baalmion, Yahaz, Kidimot, Mefahat, Qiryat Tayim, Sibmah hamda jilg'idagi do'nglikka joylashgan Zarat shahar, Beyt Pior, Pizgah teg'ining etigi, Beyt Yishimot degan yerlarni o'z ichiga oladi. Bu zaminlar yana shu egizlikdagi barliq shaharlar va Amorlarning podshoyi Sixon Hashbon shahrida turib hukmronlik qilgan barliq zaminlarni o'z ichiga oladi. Musa payg'ambar Amorlarning podshoyi Sixonni Avi, Raqam, Zur, Xur, Raba qatorliq Midyan xalqining qabila boshliqlari bilan birga mag'lub qilgan. Bu qabila boshliqlari Sixon podshohning qo'l ostida bo'lib, shu zaminda yashaydi. İsrail xalqi urushda Biyorning o'g'li Palchi Bilamni qilich bilan o'ldirdi. Yordan daryosi Ruben qabilasining zeminining g'arbiy fasili bo'ldi. Bu zemindagi shahar va yezlar Ruben qabilasiga jamiyatlar bo'yicha taqsim qilib berilgan edi. Musa payg'ambar Gad qabilasiga ularning jamiyati bo'yicha zemin taqsim qilib bergan. Ularning zemini Yazir, Gilatning barliq shaharlari va Rabbah shahrining yenidagi Arover shahrigacha bo'lgan Amon zeminining yerimini o'z ichiga oladi. Bu zeminlar yana janubda Hashbon shahridan tortib Ramot Mispa va Bitonim shahrigacha, shimolda Mahanayim shahridan tortib Dibir zeminigacha, Iordan vodisida Beyt Haram, Beyt Nimrah, Sukkot, Zafon shahri, shundaqla Sixon podshoh Hashbonda turib hukmronlik qilgan boshqa zeminlarni o'z ichiga oladi. G'arbiy fasili Iordan daryosini bo'ylab, shimolda Jaliliya ko'lining oyig'icha so'zilib, keyin sharqqa qayrildi. Bu zeminlardagi shahar va atrofdagi yezlar Gad qabilasiga jamiyatlar bo'yicha taqsim qilib berilgan edi. Musa payg'ambar Manasse qabilasining sharqiy yerimiga ularning jamiyati bo'yicha zemin taqsim qilib bergan. Bu zeminlar Mahanayim shahridan shimolga so'zilgan bo'lib, Bashan zemini, Ok podshoh burun hukmronlik qilgan zemini va Yoyirning igdorligidagi 60 yezini va yana Gilat zeminining yerimi va Bashan zeminidagi Ok podshohning poytaxti bo'lgan Ashtarot va Adrayi shaharlarini o'z ichiga oladi. Bu zeminlar Manassening o'g'li Makir avlodining yerimiga jamiyat bo'yicha taqsim qilib berilgan. Yordan daryosining sharqiga va Irixa shahrining utulig'i joylashgan Moab tuzanligiga tava bo'lgan bu zeminlar Musa payg'ambar tarafidan taqsim qilib berilgan zeminlardir. Ammo Musa payg'ambar Lavi qabilasiga hech qanday zemin taqsim qilib bermadi. Chunki Parvardigor, ya'ni Isroil xalqi e'tiqod qilib kelgan Xudo ularga "Men sizlarning rizq nesivanglar bo'laman" deb va'da qilgan edi.